Normal kan yam biya kamal ka nuano 9 TV channel bana rajme bana jali ler ban lingwa me ta kwartin content cha alaslet ta kirma yadit kwarte pai kwany shiken rodian yajan tama ka wadian rai kwara jan bana lingonan mi jiram jadid ka nuar online TV channel gorje en wojender jan yoga nasin kokien lerme kwartin pai kwany kete cha kwany me shange kirma yadit shala den wo ken chiga lat chikana tok ke chiga yai karodian chikana tok an do badan na yai karodian ke ja do badan de kan kum South Sudan ke ji South Sudan de kan kala de ka ja chi kan yaji mo chikana tok are wich ka juba law bi kan to go bi kan kalat you know yadian tok ka shanka jan dangro ka pai kel ron kin dangro jan dangro de dich ban communication ki kwatan content roigatin ke kwata cha kwanten bu kon kalen gwata me kwarden cha kwan ka muktam ne to go are wacce ka South Sudan kan cha la muktam to go ko be kan lada dan de kan lat rai wacce ka South Sudan ka longdien de kan tok kwar petroleum ke oil ke liet cha laslet kwar aviation ke kwar ne alatin kon tin pai kwan cha ka lalat ke kan chika den yach lo shika bible chika na pat ko bikan lanim gwana jen ke mla tok metal corruption ke metal biases ke tal shangje ke taram tekana rewi ka South Sudan chikan yaj mo chikan lat chikan kana kwar ko kente gol rewi ka South Sudan kan kwar pai kon kalin gwasme ka kwar kon let ka muktamni chikan yin aviation kana nyengo yale kan kwar jokti tibo to kon kan entine ka kwar content la officially tile la kwar kuma you know kan kwar tini kwar nyam gwasme nyon pai kwan ki official kon pai la let kamukte kuma raman yam general to chan red general to chan red jen chaja kwan la Ramadan and la presidential security advisor ke presidential advisor and she tut galwang mani me chaje watch dio je riudan tongwan ngai kan mandan dong lat ke general to chan you know kata danan woje tut galwak mani me an do dana woje do metedi ke ngum gorga je kirma yadi no baje jaka kwar danan bi buru ke jan gwasame wo shi kirma yadi chalwang de kan ta dan de kum South Sudan da janang niam ka ja cha janen you know anene shi ne gwasame ke do danan che gwi ke jan wo jan ramadan dong de rich wajen nan kirma yadi cha kwanaran la take suggestion ta kam ka jan wo kwar me balat ke ba mu ga ba jalwang anto chan rat jaram dana cha kwan chimnen yin tur de mo no cha kwan lo be le la ram dana la security advisor ngai kono no lat security advisor lan metedi ki la demu o be tin kon twok ba ka ngajre wi ka Sudan shetut galwa ka gwade cha jakan te ngai kono no rai wicca ka South Sudan lara la de tut galwa ka lan mdilon ko jen cha jantin no kwarmo janja jantin ka ja cha nyodan go cha la de mandana luanga ka lan cha jalat en tut galwa gen cha nyoko mo moy ka ja ka lado dien ka kor ka me cha ja wo ka presidential advisor kwarn kirma yadit en point tut galwa mani me jen cha ja mo ka lat you know ladanan cha kame lan mi nyuda gwan wo gwa long ba ka je ke gwa ke kum South Sudan you know ko jen chai lat ku muktaf dien mila muktaf an jak South Sudan kamar kene Jimmy Dilis ala wi arab you know
ramang ngej Middle East agwar yang ngam di long ka rai win to ngwan ko jan kwada danan la kwar ngwan la kan malawoten ko ken buna ko ka kwa ka ki take investor to ngwan tilla na lwak la kan waje lwak kala na ko ka ko ken ka wi di chop jen chai ja ka Ramadan and la advisor ki South Sudan envoy ka Middle East ka wi Middle East team no ala dan cha kame alan mo gwalong de ku congratulate ni ja antem morai kone cha roda ya cha ko blat mo bajalat be ku ma sa Sudan baje jaga jamar ke baje tuom ken witen kon de ka Middle East mo gwalong congratulations ka kwar ni tut galwang mani me ko sha guardian mo gwa che jek ci to shan cha do la Ramadan en la presidential advisor ka Ramadan and ka security affair ray which ka South Sudan gwadon ban wo woniam shi ne to ko kien chet ka kwar greater people administrative area ala kwar danan ka man cap Morleni wude shal ke gola boyo chaja kwa nga gwase dan duno cha boy ka kwara ko ken kel cha gwade cha wun shal Peter Gazula chaja las gwade ngai kone jang ki sorry Morleni ki Jaffa kwara shal gola boyo me lat ke jeleta wala de let ke favor of wude shal ke ki wude cha wujine akol kur akol kur yaram bina ne jakuda me ko bala lan me chaje wujen den ci kem yadi chaje ci gorno be jen kwarka Peter Gazula jaram da la kwartama ka greater people administrative area ka tam chaje la slede bo alo balara tok men gorga longo de ngai gwasa me ka kwimor leni ala kwarke ndial ko la wala chicken toki kana lat chicken ne kenye kan longa control ko dong de kan nakala kana nang na de kan kapchong ko tele kwarian mi chon lat lede no ben ji weide baga jako bukan mal bukan anok ajen me na ne an gola boy me jo kwar bo chane dum wanu shagan kan wari chagan ka jang ka kiko ala morle la kan jen bukan na nan kan ga nan kan ko kan diala ti let kan ka ata gor karam dong de lan mo gwana jen de let go to people administrative area kwar ude shal ka Peter Gozola mene an waje me wace morle ne kana nyak shi we dian karwade kan ko la morle nyak na kel ka nyak shane to sha ka la leda wale pan ko biken South Sudan biken da dika no mo agenda an chalat kwar ko keno ko na chala dika sha mer je misajis chajele la Ramadan la new Undersecretary in the Ministry of Justice and Constitutional Affairs chajalat guadamo shararadian bo ka Ramimo ka office board of director of the National Oil Corporation Alpet and the board of director of Civil Aviation Authority kene dialti chicken rodian ja chakala let titi katishi president kirma yadi kalat ki chakalat ko bi kume borola realika jana na goro no de nyoga ya neten konten pai kwany chika lan ken ko moktam ne ken jana danan gor ka ba no dong de kala de kana tok no Gerald Sto Shine chala de chaje tok ntama kana kwar gold ya den konten tere wacha ka South Sudan na me jana na goro no de nyoga ya kel ni ban nyoga je ko muda dien chuje peru jeno jin bi subscribe ki bi je share ko comment bye bye